Beshunje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thwego tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg gomme dihlogo tša tšona ke tše. I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Komishene ya Matlanga e sale ka go fatolla nnete ka ga go utsuwa ga diokobatšo tša mohuta wa cocaine ka Port Shepstone. The DA does not believe that positions are entitlement. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission. Mokgatlo wa DA o rometše tšhišinyo ya go dira phetogo go dikemedi tša yona ka gare ga kabinete ya mmušo wa botei wa go setšhaba go mopresidente Cyril Ramaphosa. This year, 2026, re go maliswale le beore. Sehla sa dikoma se a thagoga semmušo ka Limpopo go thoma ka Labohlano. Bafana e tlankgišetša nama go afa le tšheki ya Republic dipapading tša mogopo wa lefase morago ga go gobošwa ke Mexico. Bešung Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo wa rrao ka Stan Letlalo ditabeng tša lehono. Leina la mogolona yo a latfatšago ka go tsuwa ga diokobatši tša mohuta wa cocaine ya dikilograma tše 540 kgweding ya Ngwatobošego ngwageng wa 2021 le nyakile le utullotšwe ka phošo ka ditheletšong. Bohlatse bjo e be le fela go tsopola ge dinyakišišo di tšwela pele ka ga tiragalo ya ka Port Shepstone yeo e hlalošwago bjalo ka yeo e rulagantšwego. Khomišene e dirile bjalo go ya le ka bohlatse bja mobrigadier Campbell Nyuswa yo a akaretšwago ka sehlopheng seo se laetša gore diokobatši di išitšwe ka lefelong leo le sa bolokegago. Bohlatse bja mohlankedi mogolwane wa di-Hawks ka KwaZulu-Natal Brigadier Campbell Nyuswa bjo bohlatselago bjo bofilwego ke warrant officer Carl Sanders peleng bja gore mogononelwa molatong wa go utswiwa ga cocaine ya dikilograma tše 540 ka Port Shepstone o a tsebega go bataolo ya di-Hawks ka KZN bo nyakile go utulla leina la mogononelwa yoo. Brigadier, right at the end you mentioned a person that you appear to suspect to be the person that stole the exhibits in Port Shepstone, but you did not mention that person's name. Who was that person? That can't be mentioned. So I steer clear of that one. Yes. Brigadier Nyuswa yo a swanelago ke go fetola gare ga tše dingwe sephetho ka ga lefelo leo diokobatši di beilwego go lona o rile o be a gopola gore lefelo leo le be le ka bulwa fela ka senotlelo e le seo se mo tlogetšego ka dipotšišo di gana go fela. I suspected it to be staged because I was under the impression that those strong room can never be accessed without a key. Nyuswa o file bohlatse bja gore dinotlelo tšeo di be di swerwe ke hlogo ya di-Hawks ka KZN yo a fegilwego mošomong Majoro Generala Lesetša Senona. Nyuswa ga se a rata go tsenelela bohlatseng bjo ka baka la ge boama Senona. Nyuswa o tla fa gape bohlatse bjo bo ngangišago kgopolo ya gore o be a kwana kudu le Senona gomme e le karolo ya bohwirihwiri bjo. Senona did not have much regard for me, but I was respectful to him as my senior. As the provincial head, he felt that he could bypass me and give me instruction direct to my members without informing me. Ditieletšo di tšwela pele. General Senona either opened the safe or gave somebody the key to open the safe. But there's another possibility here.
Mokgatlo wa DA o rometse tšhišinyo ya go dira diphetogo go dikemedi tša yona ka gare ga kabinete ya mmušo wa botei wa bosetšhaba go mopresidente Cyril Ramaphosa. Mokgatlo o šišintše gore moetapele wa yona wa maloba John Steenhuisen a theoše maemong a gagwe bjalo ka tona go ba motlatšatona wa kgoro ya kgwebišano, indasteri le phadišano go tsena dieteng tša Alexandra Abram. Steenhuisen o thwetše bjalo ka tona ya temo ka Ngwatebošego ngwageng wa 2024. Go bogega maemo a John Steenhuisen bjale ka tona ya tša temo a fihla mafelelong. Nakong ya gagwe bjale ka tona o senyeleditše ke mathata a bolwetši bja tlhako le molomo bo ile go bja tsebišwa bjale ka masetlapelo a bosetšhaba. O ile gape a lebagana le magato a semolao ka balemirui bao ba bego ba nyaka go humana meento ya diphoofolo tša bona. So while we're busy rolling out the national fully funded vaccination program, we know that our commercial partners need the flexibility to protect their livestock right now. Mokgatlo o nyaka gore maemo a gagwe a tšee ke tona ya dithokgwa borea tlhapi le tikologo Oukamp o thomile go tšea maemo ao lefapheng le ka dibatsela ngwagola ka morago ga go tlošwa go yo a kilego a ba tona Dr. Dion George. Mokgatlo gore diphetogo tše dimpšha di latela go tsetsenkela boleloko bja yona ka go GNU. The DA does not believe that positions are entitlement. Every representative of the DA who serves in government does so to advance our mission of growing the economy, creating jobs, fighting corruption, and delivering the DA difference to all South Africans. Molekgotlaphethiši wa thuto ka Western Cape David Meinier o tla boela parlamenteng. O beile leloko la parlamente go tloga ka ngwaga 2009 go fihla ka 2019 go mo ile a dira kgato ya go tlhoka kholofelo ka go thupja ga mmušo. Now we have to stand up against state capture because it undermines the rule of law. We have to stand up against state capture because it undermines public trust in independent institutions. We have to stand up against state capture because it undermines the legitimacy of democracy itself in South Africa. Kantoro ya mopresidente netefaditše go amogela kgopelo mabapi le diphetogo tšeo di amago maloko a DA go khuduthamaga ya bosetšhaba gomme re mopresidente Ramaphosa o tla dira tsebišo go se go e kae. Mokgatlo wa DA o ngwaletše sefepisegolo sa ANC Ndumisani Ntuli go mo kgopela komiti ya palamente mererong ya tšhireletšo go sekaseka ka fao a hlalošago bjalo ka matšhošetši a wa golelago godimo ka gare kgaruru tša lehloyo la bafaladi ka mononageng. ANC le ge go le bjalo goba kere ANC le ge go le bjalo ga se a ikarabela ge ba e tla amogela kgopelo yeo pele ga ge kgatišo ye e ya moyeng. Mebila e mmalwa ka go la Thembisa e be e falaletše ka diketekete tša badudi bao ba tsenego mebila ka bogare. Go gwanta ga bona ke tsela ya bona ya mafelelo ya go ipelaetša gore bafaladi bao ba senago mangwalo a bodudi a tumelelo ba boele dinageng tša bona. Yo mongwe wa baetapele ba mogwanto Nkosikhona Ndaba yo a tsebegago ka la Phakela Mthakati o re bahlankedi ba phethagatšo ya molao le baetapele ba mekgatlo ba paletše ke go phethagatša dillo tša bona. Elizwe lizolunga. Sekwenzeka isikhathi eside for 32 years even amaphoyisa have given up. Even some leaders have given up. Badudi ba re ba palela go hwetša madulo le menyetla ya mešomo mo ba dumelang gore bontši bo thupilwe ke badudi ba dinaga di šele. Our big issue here is that we don't have houses. Foreign nationals are residing in those houses. Mokgatlo o sa dirego letseno o dirile boipiletšo go baetapele ba sedumedi le ba dikereke go kopana ka thapelo ya khutšo go tlemaganya badudi nakong ye ya ditlhotlho tše di golelago godimo go ralala le naga tša gore bafaladi ba dinaga di šele ba huduge ka mono Afrika Borwa. Called out to our faith-based organizations and our partners, volunteers and beneficiaries to join us on the 29th of June for an evening night of prayer where we are going to be praying with one voice, asking the Almighty, the divine source of all things. Go sa le bjalo nakong ya segopotšo sa dikgaruru tša Soweto mopresidente Cyril Ramaphosa o galemile ka bogale kgahlanong le go latofatšwa bafaladi ka ditlhotlho tša ikonomi ya Afrika Borwa. O re batho ba swanetše go tlogela go šomiša badudi ba dinaga di šele bjalo ka sehlare sa ntšhirela le gore letšatši kgwedi leo le beilwego gore ba sepele ga le hlokagale le ga tee. Badudi ba Thembisa ba ba thuntšhago mešika dinko ba re le lengwe la lebaka
leo le dirang gore ba rake badudi ba dinaga di šele tikologong ya bona ke gore ba ba tšeela dikgoba tša mešomo tšeo di swanelago ke go ba tša badudi ba selegae ba re seo se tlogetše badudi ba mmalwa ba sena mešomo ba ikgonere ebile ba palela ke go iphediša le hono diketekete tša badudi ba Tembisa di hlwele di gwantetše ka station sa maphodisa sa re Basotho go fana ka lengwalo la bona la dingongorego. Re gatela pele ka tša gore ramolao yo moswa yo molatofatša yo a thwetšego go bolaya molatong wa go amana le Vusimusi Cat Matlala le molatofatša ka ena o boditše kgorotshekokgolo ya Johannesburg gore a se a lefela ditshenyagalelo tša semolao. Matlala mosadi wa gagwe Tsekane Matlala le molatofatša ka bona ba babedi ba hlwele ba tšweletše pele ga kgorotsheko ka molato wa maiteko wa polao. Ditefelo tša semolao tša Mosakekana di bile sehloeng sa dipoledišano nakong ya ge a tšweletše pele ga kgorotsheko le balatofatšwa ka ena ka kgorotshekokgolo ya Johannesburg le hono ba lebagane ke ditatofatšo tše mmalwa go balwa tše 11 tša maiteko a polao. Moemedi wa semolao yo moswa wa Kekana o laeditše ge a hlobaetšwa ke ge a tšwela pele go emela Kekana le ge a mo kolota ditefelo tša semolao. Kekana go latofatšwa e le yo a thwetšego go thuntšhwa ditiragalo tše mmalwa tšeo di fapanego tša go ama lekgarebe la peleng la Cat Matlala le go Tebogo Thobejane rakgwebo Jose Banyone le motšweletši wa mmino Sunki Mokobung. Ramolao wa Matlala o boditše kgorotsheko gore ba ka se mo dumelele go hloka mašele goba ke re ba ka se dumelele go hloka mašeleng ga Kekana go diegiša tsheko yeo e beetšwego go sekwa ka la 20 Mosegamanye. Re sa le amogela Thobela lekgotla la mošate wa Balobedu le re dikgopelo tše 13 go tše 50 tša dikoma di amogetšwe ka Balobedu mo sehleng se sa lenyaga. Dikoma go lotetša gore di thome ka la bohlano le go ba go fihla ka la 19 Mosegamanye. Nakong ya kopano le babega ditaba ka Mojaji Slofu ka Limpopo lekgotla la mošate le boletše ge le matlafaditše magato a polokego go netefatša gore sehla se bolokegile sa dikoma. Ngwagola ga se wa ba le dikoma ka Balobedu se ka ge go be go rulagantše moletlo wa go tlhomamiša Kgošigadi Masalanabo motšatši wa bošupa yo mo presidente wa naga a mo hlathile go bela ka yo a nago le maswanedi ga o tswara masetulo ka mantolo ngwageng wa 2024. Go ya ka setšo dikoma ga di be gona ngwageng wa tlhomamišo. Go le bjalo moletlo ga se wa tšea karolo ka ge o ile wa tšeela magato a semolao ke kgaetšedi ya gwe Kgošana Lekukela motšatši. Lekgotla la ntwa ya bogoši bja Balobedu le tšere sephetho sa go bula dikoma lenyaga. Re ile ra dula re le kanselerana re da ba beya sedulong ka ngwaga wa latela wa 2025 then ra bolela le ba mmušo re robela gore dise ka baka la re ile o bea kgoši o se ka ba le dikoma mo Balobedu and then ba mmušo ba ile ba thompha decision ya council le decision ya Rain Queen gore se ka ba le dikoma. Lekgotla le re dikoma di dumeletše ke kgoro ya merero ya setšo ka Limpopo. Go sa le bjalo lekgotla le lemošitše badudi le beng dikoma go latela melao yeo e hlomilwego. O toa o le bothokwa kudu gore ba latele di health requirements tše e leng gore re twane le bona ge re be re sa ba approve. Above all re toa re nyaka gore yo mongwe le yo mongwe wa bona a latele melao ye e laolao di-initiation schools ka mo Limpopo. Go letetše gore dikoma tše 13 di amogele badikana go thoma bekeng ye ka la bohlano. Sehla sa dikoma se tla rungwa ka la 19 kgweding ya Mosegamanye. Godimo ga yona taba e le hono go putšo ya rena ya letšatši rile sehla sa dikoma ka provinseng ya Limpopo se tla thagoga semmušo ka la bohlano le ra botšiša gore na ke magato afe a wa swanetšego go tšewa go thibela dikoma tšeo di sego molaong. Go moswetši bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le mologadi ngwana Shai o re mmušo le magoši ba swanetše go sepela ba tsena dikomeng go bona gore ke tša maleba na ge go se bjalo ba di tswalele ba fe beng ba dikoma kotlo ye boima gore le go sasa ba dire dilo tša nnete ntle le go kitimiša mašeleng go feta maphelo a batho. Alan Mabotja yena o re mmušo wa Limpopo swanetše go berekišana le maphodisa go thibela dikoma tšeo di sego molaong.
letlakaleng la X Mpho Mokoena yona gore batho bao ba nala go le dikoma a ba dire bonnete bja gore dikoma tša bona di ngwadišitšwe ebile ba latela melao yeo e beilwego ga di sa latela melao di tswalelwe. Lesiba Modisha yena gore magato ke ya gore monkoma o swanetše a amogele fela bana bao batswadi ba tladitše go diforomo tša gore ba dumeletšwe go ka bolla. Re lebogile maikutlo a lena hle. Bjalo ka re lebile dikgethong tša mebušo selegae ka la 4 Dibatsela, khomišene ga re go itukišetša boingwadišo bja dikgetho ka mophapošing. Re boledišana le moleledi wa khomišene ya dikgetho ka Limpopo ke Mpho Nkadimeng. Ba ga Mpho Nkadimeng re a le amogela ditabeng tša rena tša Sepedi mo go SABC 2. Ke a leboga go ba le lena a ke tšee sebaka se go le tamiša ke tamiša le babogedi. A re boleleng pele ka bohlokwa bja go ingwadišetša go kgetha. Ke eng bohlokwa bja go ingwadišetša go kgetha? Bohlokwa ba go ingwadišetša go kgetha ke gore jwale ka modudi wa Afrika Borwa o tshwanetše gore o tlo kgone go dumelela o tla tšea karolo dikgethong. O tshwanetše o be le gore o ingwadišitše o gona ka gare ga bukana ya boitsebišo e leng gore ke yona voters roll ya rena gore o tlo kgone go dumelela go tlo tšea karolong dikgethong tša rena tša selegae tše leng gore di tlo ba gona ka di 4 tša November. Jwale go tloa go le bohlokwa kudu-kudu gore o ingwadiše go kgetha. Tše dingwe gape tše leng gore ka nako e leng gore o ngwadiša go kgetha re ya di lebelela ka kua gare ga voters roll ke address ya gago mo o dulang e ka be le gore nako nngwe a e sa le ka mokgwa e leng gore re tseba ka gona re kgona o e updata le gona go thola ka botlalo e tše dingwe tša dilo tše leng gore di ka be le gore di fetogile ka seemo gare ga voters roll. Jwale go bohlokwa ka kudu-kudu gore batho ba tle ba ingwadišetše dikgetho tše tša selegae. A re bolele ka baswa ba ka tšea karolo bjang ka mafolofolo dikgethong tše? Ka nnete re dula re gopola kgwedi e ya baswa ebile re ba hlohleletša gore ba tšee karolo ka mafolofolo gagologolo tshepedišong ye ya democracy. Re nyaka gore baswa ba rena ba hwetše maatla go baswa ba 1976 ba e leng gore ba ile ba bereka ka boikgafo ebile ka maikemišetšo gore ba lwele tokologo e leng gore na le yona le bokamoso jo bokaone. Jwale re gopotša baswa gore le bona ba na le maatla a e le gore ba ka dia diphetogo mo Afrika Borwa go swana le youth e leng gore e tšere sephetho ka 1976 gore ba tlo lwela tokologo e leng gore na le yona. Gape baswa ba ka tšea karolo mo democracy-ing ya rena ka mekgwa e fapafapanego. Ya mathomo ba ka ba gona dikopanong tsa setšhaba he le gore laleditšwe ba ka ba le ditherišano tše di tseneletšeng e le gore ba kgone go dira diphetogo setšhabeng sa bo bona. Gape baswa ba swanetše gore ba emelele ka maoto ka nako e leng gore ke nako ya dikgetho. Nako e nngwe le nngwe dikgetho di bang gona a re tšeeng karolo re ye di-voting stationeng tša rena re kgone go tšea karolo mo democracy-ing ye ya rona. Dikgetho ke le bohlokwa kudu-kudu mo maphelong a rena mo setšhabeng mo e leng gore re tšea dipheto jwale ka baswa. Jwale re ba hlohleletša gore ba godiše setšo se sa democracy ba be le kgotlelelo ya dipolotiki gore ba tšee karolo ka mafolofolo. Ke palo ya baswa ba ile gore ba bona le go ingwadišetša go kgetha ge e šita le bona baswa. Gomme re ka botšiša gore ke tema e feng yeo ba ka e kgathago ditšhabeng tša gabo bona? Ka nnete baswa ba swanetše go tsenya letsogo mo democracy-ing ya rena ka go ingwadišetša go kgetha. A ke laetše gore mafelo a rena di-voting station a tlo bula mafelelong a beke ye ka di 20 le di 21 tsa June. Di-voting stations tša rena ka moka di tlo ba di butšwe go thoma mesong ka 8 o'clock go fihla ka 5 o'clock mathapama. Jwale baswa ba ka tšea karolo ka mafolofolo go ya go ingwadiša go kgetha. Gape ba ska ema moo re re dikgetho di a tla ra tseba gore letšatši le le beilwego ka mo Afrika Borwa go dikgetho tša rena tša selegae ke di 4 tša November. Di-voting station tša rena di tla be di butše ka moka. Baswa a re yeng re lo kgetha re hlokomele gore go tšea karolo
ke nngwe ya diphišegelo tše e leng gore re nyaka rena re le baswa re bone go ba le difetogo tše re di nyakang. Gape-gape re hlohleletša baswa gore ba dule ba fišegela le go tseba tše dingwe tše di diregang ka mo nageng ya borena ka dikgetho, ba ka bala le ditaba, ba thetša seyalemoyeng, ba bala dikuranta e le gore ba kgone go ba le tlhahlo ye e tseneletšego ka taba tša dikgetho. Ke laetša gore baswa bokamoso jo ke ba lena go tšea karolo mo dikgethong o tlo dira gore go be le diphetogo tše e leng gore lena le baswa le nyaka go di bona di direga mo setšhabeng tse e leng gore di tlo emela lena. Gape-gape go tšea karolo mo dikgethong ke maikarabelo ene ke tokelo ya rena jwale ka maAfrika Borwa ka moso re akaretša le lena baswa. Jwale a re yeng re lo vouta le gore re kgone go thekga le go šireletša demokrasi ya rena ya Afrika Borwa e leng gore re ikgantšha ka yona. Mphongkadimeng moleledi wa IEC ka provinseng ya Limpopo re lebogile kudu nako ya lena le ka moso. Re sa le amogela sehlopha sa Bafana se tla thulana le sa Czech Republic go sasa ka iri ya botshelela ka nako ya ka mono gae papading ya bona ya bobedi ya mogopo wa lefase. Bobedi dihlopha tše di lahlegetše dipapading tša tšona tša mathomo ka legorong la A. Bafana e lahlegetše ka nno ye tee go lefela kgahlano le Mexico mo naga ya Czech Republic le yona e lahlegetše ka nno ye tee go lefela kgahlano le South Korea. Bafana e hloka go thopa papadi ye go hwetša dintlha tše tharo fao gape e swanetšego ke go thopa ka dino tša go bonala. Mexico le yona e tla thulana le South Korea tšeo bobedi di nago le dintlha tše tharo go leka go gatela pele legatong la bobedi la dipapadi tše tša mogopo wa lefase. Sehlopha sa Kaizer Chiefs se thwetše Fernando de Cruz bjalo ka mohlahli o saenetše kontraka ya mengwaga e mebedi le ya makhosi gomme o filwe kgetho ya go katološa ka ngwaga. De Cruz o tla thoma mošomo ka la pele Julae ngwageng wo. Yena o belegwe ka nageng ya Fora gomme o rutegile kudu go tša kgwele ya maoto fao a swerego license ya UEFA Pro. O ile a šoma le Kaizer Chiefs nako e kopana mengwaga e mebedi ya go feta pele a ka leba ka Morocco bjalo ka molaodi wa stekhniki. Ditaba tša rena di felela mo bagešo o latela kakanyo ya maemo a boso kgaetšedi Mašibeganyako ke yo gabotse. Mogedi wa SABC2 ke rata go amogela le go dumediša bošegong ba lehono a ke re lebelleng tša maemo a boso gore tšona di re tshwaretše re lebelela bogareng ba naga go tla be go ntše go pipile maro re lebelela gona fase go la Eastern Cape le gona go tla be go ntše go tonya re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go sasa gona le kgonagalo tša dipula re lebelela wena o le Mpumalanga re lebelela dikarolo tše ding tša naga go la Eastern Cape godimo le gona North West le gona Northern Cape go tla be go ntše le kgonagalo tša dipula re lebelela jwale go la go sasa go la Gauteng go bonagala bogareng ba naga go tla be go ntše go tonya mesong le mantšiboa ke rapareng ka tlhokomelo re lebelela Pretoria le somesenyane Johannesburg le somešupa le Vereeniging ke le somešupa go provinceng ya Limpopo go la go sasa re lebelela jwalo le gona go tla be go ntše go tonya bogareng ba naga re lebelela gona Mosina masomepedi šupa re lebelela go la Polokwane le somesenyane go tla be go ntše go tonya mo mesong le mantšiboa mo Kopane le wena o leng ga Mašašane masomepedi tee ga Sekhukhune re lebelela wena o tla bongwe le Motlhaletši re lebelela gona Mamune ga Phatla le ga Mashagabela le gona go tla be go ntše go tonya re tswela pele jwale le gona go sasa go la Mpumalanga re iponela gore go tla be go ntše go tonya le gona Sekhukhune go tla be go ne le Mesarasarane Mašhišing ka lesomeswai go ya gona go Selela re lebelela Emelo le gona go tla be go ntše go tonya ka lesomešupa go KwaZulu Natal go sasa re lebelela jwale re tswela pele le tsona re lebelela ona Ulundi le gona Vryheid ka tše masomepedipedi Richards Bay le gona ka tše masomepedihlano re lebelela gona go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa re boletše ka dipula tšela go na le go tla be go ntše go tonya kudu mothata re lebelela kwa mane le gona Makhanda ka lesomeseswai re lebelela gona go la Northern Cape go sasa le gona re sa itemogela gore go tla be go ntše go tonya ka kudu re lebelela gona Beaufort West re lebelela gona Riverstyle lesomeseswai re lebelela gona Cape Agulhas le gona go tla be go ntše go tonya ka lesomeseswai re lebelela provinceng ya Northern Cape go sasa re lebelela gona Kurumari le gona Kimberley re lebelela Appington go tla be go ntše go ne Mesarasarane ka tše masomepeditharo re lebelela gona go Freystata go la go sasa le gona go itemogela gore go tla be go ntše go tonya bogareng ba naga
Mpumalanga, Frankfurt le gona Kroonstad, Bloemfontein le Somesenyane re lebella wena o le Northwest ke felletša jwalo le gona go tla be go ntse go tonya Rustenburg masomepedi Mahikeng e tla le gona masomepedi Friday re fetša jwalo le gona go tla be le masomepedi tee go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako ya lena ke re ga ebe boroko.